Ko je Marija Šerifović i kakvo je bilo njeno odrastanje? Marija Šerifović rođena je 14. novembra 1984. godine u Kragujevcu, ćerka Rajka Bubnjara i Verice Šerifović, poznate narodne pevačice. Roditelji Marije Šerifović su početkom 80. godina zajedno nastupali u istoj grupi Žaoka pre nego što su se venčali. Dok je Verica bila u 9. mesecu trudnoće sa Marijom, Rajko je ostavio Vericu zbog druge žene, sa kojom je kasnije dobio i sina Danijela, koji je takođe pevač i trener vokala. Najviše vremena kada je bila mala provela je sa svojom bakom, sa očeve strane, koja je brinula o njoj do njene 14. godine. Marija je istakla da je ljubav između njih bila neverovatna i da su joj roditelji nedostajali kada je bila dete. Jednom prilikom Marija je rekla: "Verica i Rajko su mi najviše nedostajali kad sam bila baš mala, jer su tada puno radili. Po 2-3 meseca su pevali u hotelu u jednom gradu, pa onda u drugom. Bila su mi uskraćena i letovanja i zimovanja sa njima, jer nisu imali vremena za putovanja. Posao muzičara je težak, baš iz razloga što ne možemo da budemo na pravom mestu u pravo vreme. Zato od mog punoletstva pa do danas nadoknađujem propuštena putovanja." Njeni roditelji, Verica i Rajko, su se često svađali, a Marija je bila svedok njihovih svađa. Svađe su izbijale i zbog njegovih kockarskih dugova. Ne postoji porodica koja nema bar jednog problematičnog člana, ali bez veze je suditi, bilo da je reč o mom ocu ili nekom trećem. Početak i kraj svega je da su to naši roditelji. Ne mogu da ih biram, ne mogu da ih menjam, a najiskrenije od svega je što ih nikad ni ne bih zamenila, govorila je Marija. Takođe Marija govori i da nije bila neslušno i problematično dete. Jedino što je leti bilo u vodi dok ne poplavi, a zimi u snegu. Ja sam pokupila od Rajka i Verice one najbolje karakteristike. Neka harizma, širokogrudnost i fer odnosa prema ljudima u životu, to sam nasledila od Rajka, što ne znači da sve to nije ni Verica, ali od nje je svakako pevanje koje je danas moj poziv, ispričala je Marija. Osim što je vredno učila kako bi na kraju godine roditeljima pokazala knjižicu sa puno petica, Marija se u osnovnoj školi i prvi put zaljubila. Imala sam simpatiju u 6. razredu. Među nama nije bilo ničega, ali bili smo veoma bliski drugari. Prijelo mi da budem u njegovom društvu. Sve je bilo onako dečije. Šerifovićeva je želela da upiše srednju muzičku školu, ali pošto nije stigla da se spremi za prijemni, upisala je prvu kragujevačku gimnaziju. Pošto Verici i Rajku dugo nije išlo, 2002. godine su rešili da se razvedu. Iako su deca često besna i ljuta na roditelje kada se odluče na taj korak, Marija nije bila jedna od njih. Ona se okupirala svojim poslom i u potpunosti se okrenula sebi i svojim potrebama. Imala sam 17 ili 18 godina kada su se moji razveli. Bila sam saglasna sa njihovom odlukom jer sam uvek više za zdrav razvod nego za nezdravu sredinu u kojoj dete odrasta. Marija se 2003. godine preselila u Beograd sa željom da pronađe samu sebe. Maštala je da postane najpopularnija pevačica na javnoj sceni, a cilj joj se veoma brzo i ostvario. Ubrzo je snimila svoj prvi album, Najbolja, koji je finansirala njena majka. To je bio poklon za punoletstvo. U ovom videu smo saznali kako je bilo detinjstvo naše poznate pevačice Marije Šerifović. A već u nekom od narednih klipova saznaćete kako je započela i sagradila svoju karijeru i još mnogo toga. Ostanite uz nas i pratite naš kanal kako ne bi propustili još zanimljivosti o našoj evrovizijskoj pobednici.